Manipur mi kuntra hai na missing oidra 34 mu missing oi ko adu da hamba ani series suppose example like bu akhoi gi gran nan se akhoi gi army na ko akhoi gi hemanji kalin thoi ngan bi gi operation gi like da bi matang do madu manan interview da ngan nan pi bane ba moi da du hai ba se army je khang ya hai moi na kamana to bono karina to bono da khudak ta dum khang ya hai ba alo khoi di karam khang de na do moi immediately chalaga hai ba crime to hai ba nupa do ar ju phai hai अखोई मणिपुर गवर्नमेंट कमाइन तौर मणिपुर गवर्नमेंट सीबीआई सिनेबदो सीबीआई सिनेब सीबीआई की डायरेक्टर सीबीआई की सिनरीब कांगू स्टाफ तो मणिपुर लाक्तिगद आर्मी ने फाइब अदु तादी मदुद तौब यादे इनंग हाइसे इनंग हमने ngakhtang thauda pungkham ji hamne ko se chapada hari badura mafam juda noi karigi tawi no ina khun ning thau phadana khotana madu taw tari atopa matu na mung ta taw roeba madu ba deterrent factor se manipur sungu udeba aduna manipur gi thane gi example la akhoi Chinggi ke ki maintenance ya akhoi sum kamane taw ha kanda suppose thane akhoi ning thau na control taw ba mayam se mesi example la mlo be Chinggi example la akhoi kamane taw akhoi gi Ching da leba magi tradition se khun gi tradition amni dana khun gi tradition sida noina si taw ta di noi da si taw ni hana akhoi gi ki han mani khangde sap taw bani khangde crime da amon taw ta na ba ruyam sineba aduna magi local tradition social tradition madu ma ru sin raga taw ta di phani madu ma am du urak ta badagi akhoi je soibani haiba ma thamjage aduga ngasai gi cobra na akhoi am to na haiba do ai madum ta gai haipatang mi amani lo sinjage cobra gi je akhoi ne sum yen kan da ne Cobra je hojik se hada ama nonini sum moi sum interaction sum tokan se moi na haiba se yam successful oi ba asum dari surgical dari moi na hari se asum da successful oi se kai na kan da mafam du akhoi se lak kan da pon ona re ba mafam du di afa leke army operate to di asana palo operate to moi ga ka free to bane ba aduga moi du di mi se ma se khange ba moi na haiba dari maduna le ri ba akhoi gi tribal hairona tribal di real tribal ne hai moi na real tribal है कि यम लार बा युंगा लाइट बा अखोई सिटी यम complex कनो ने यम advanced society नि सिटी tribal है भी आती है बा जो चंपो चपड़ी यम कंपू पिचले मधु युंदु मोने खलम बग concept ना tribal area है का आता युंग लाइट बा दुमाई खलु रे है बा प्लस मोने हजिक लापकान ददी already asana apple army ga leram mebo asana apple ga army ga tawbo da pungam draga moina kamai tawdun haba moi mak wakhan jiram la eba maduna moi masing sui yam thini khene se masing jan thambir khido yam khaponi moi bataren lai se moi lak ahum tang lak toini hoji ani man lai su di hai ko training 45 days training tawbo luraga tawni hai aduna mai amna pa ba khoi gi hype ama sagalu budo as moi la ga tawrani kholani ka haiba aduga moina tawta su mai amna pa ba se ching do operate tawri sum hai reba कई ना कद मुझे unlawful organization दा तो उन्हीं हाई बने वो unlawful organization दी अब जो कहीं नहीं किया चिंग दा क्या लेती है वो अभी तारी अब मुझे तो जैसे चिंग दा तो जो निशाय दा कराए दम तो वो अदुन आपको नहीं वैसे सागल में खोलम बसे पूरा opposite में लाए मुझे अदुन ने last time वैसे जो political will जाओ बा political leadership से मणिपुर में immerse तो वो तकार हुए रहे वो मशीन तो रखता जिंगा सागी सानरी वो खोले में अदुन कोई मणिपुर प्रजा से कि कब पक से हेंगलक तो माले मुसम तो बजे हाइदी आसपा सु थले रे को अदिगे आसपा लेते सु आसपा लेते न हुई की दब से के न हकांद गवर्नमेंट मणिपुर न टीएम रिक्विजिशन थारगा खुदक आर्मी से ऑपरेट होन बंगमे आसपा लेते हम दसु अदुना मसिगे पॉलिटिकल कंडीशन से यंकांद अखोई हजे अखोई अपील हजन हजन तौरिसे पॉलिटिकल विल नतदी पॉलिटिकल डिसीजन नतदी मणिपुर क्राइसिस से लोबिया पुलिस का आर्मी का मोइने सुंगम मोइ पॉलिटिकल विल दो हगत पिरो अदुगा डायलॉग तौरगा मी खुदिमकी Sebab Manipur la kuntra se mi khudi security mi bangam bana teba aduna political will political leadership immerse to biro Manipur praja ni da thobak to biu okay ja sida ja te taknam tangam to samta ja hujik se akhoi gi cobra na Manipur ko matam da akhoi gi effectively mathok pangthok pangam da se hujik ki su reason to pb hero ja aduga moina akhoi gi kano da maoisting next slicing crackdown tong matam da fajana effectively moina pangthok ki bai pollution gi bilai adu Maoist ana taga khoi gi ngasai gi lai ba khoi gi next slide kambu sing gi india government na tasing maru fukta to pam bahai tare adu ya da potam khakti oi aduga when it comes to manipur la matam da cobra sing mapang gan chontan basi khoi gi central government gi hai tare magi directive na taga intervention gi swai matang di kamaine thambi ga cobra da moina ada work to base ya na ma da moi to base khoi gi company se suppose mi chama something le redana se split enong khai do hai macam mi anhum moi sina maximum 21 days pau se manga incognito subtitle nung de look moi single option la mobile by sina de chalaga moi gi basically moi gi identity eliminate hai bane moi mi chatru khale cobra se satisfied leadership ta
मोइना टारगेट तौसे मी से आइडेंटिफाई तौरगा मसी चलग हालुबनेबा मदुदे मोइ ट्रेनिंग से हाइदि मोइ चलुसे मी टारगेट थोमुबा फारुबा अदुनेबा अरुगा मी से सरेंडर तोहनबा मा सरेंडर नि मोइ तोहलिसि हाइदि अरुगा मोइगी अटैक तौसे लीडरशिप तुनेबा अदुबु अखोइना जि उरिसिदि हौजिक तौगदबदा मदु तौगदबा मोइना तौगदबा मफमसे लेइतेबा हाइदि लीडरशिप कतो कांदा हौजिक चिंगदा क्वांगपुपिदा लेकांदा लोइ सुसाइन तौर लेरे यस कनादरो मोइना ऑपरेट तौदोइसे अरे मोइन तौदोबा मोइना उनगेन चलो तानादसु लोइ अमना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के हस्बैंड नि लीडर अमना एमएलए के हस्बैंड खिन खिन लेबा गाक्तनेबा थीबा दका लेतेबा अदुना मोइसे हौजिक हाना तौबिदुगा हौजिकसिगा ग्राउंड रिलेटिव यंबदा पुंगाव गावरे अदुना मोइसु ओजा थोइबा पोसी अखोइ करमाइना येंबा याय चिंगदा हुजिक हुजिक ओइदिबा लो एंड ऑर्डर की फिल्म से हेना कॉम्प्लेक्स ओरकपगी पोटम लेरे अदुगा लोइनना हाइदिबा एक्सिबा खोइना करमाइना येंबा याबगी कमाइना इंटरकनेक्ट ओइबा याब्रा कमाइना थंबिनि ओजा यान हम बदा खोइना थमजदुरिसि मणिपुर दा लैरिसिगी हैफेट अखोइगी सिक्योरिटी पर्सनल मैम से मसी हैफेट यामी हाइसिमा इ हाना इथान थमजगे अखोइ वाली खोली काइना दु लेते खोली का हाइबसि मसी या यारोय कइनो हाइ कंदा हाना इलेक्शन ममांग दा 285 कंपनीज कनो सिया सिक्योरिटी पर्सनल मैम से खा चखिबनि हौजिक सनी मु कंपनी मु लेरे अदगी मणिपुर पुलिस की 40,000 खतम वालप लेरे असम राइफल्स लेरे फनाम लेरे अदगी आर्मी लेरे अदगी बीएसएफ लेरे मसी मयाम सिना ताकपदी एडिक्वेट अदुम लई मसी कमा हाइफेटी लई हाइबसिमा इहाना थमजके को अरि मथंग दा अखोइने मोइसे कमाइना सेनगे हाना सुम येंकान से अखोइगी हौजे अखोइने सुम सुब्रा अखोइ सुम येंकान से मोइ सेना बसे अखोइगी मी मकुक से मखन मखन मकुक तरा उरे दिको अमना डिफरेंट कमांड तोंगानबा मसी से ऑलवेज फतेबा पोट खुदिमक्ता कोऑर्डिनेशन वाली अदुना मसीगी कोऑर्डिनेशन मसीगी सिमा अदुना कोऑर्डिनेट तोबसे यूनिफाइड कमांड हाना तोरमिसे यूनिफाइड हाइ कइनो कांदा लेबाक तुगी चीफ मिनिस्टर दुना पब्लिक ऑर्डर से स्टेट की सब्जेक्ट ओइ बनिना माना कमांड तोरगा ए सोमना सोम चलु सोमना सोम तौ ड्यूटी पीबसे मसी ड्यूटी पी दबसे मसी करिगिनो हाइ मतम दा खोगी होजिकी कइनो इरा याम थुइ महम सिंगसे कनाना कमांड तोइनो जे होजि खंगदेब सपोज अखोगी इरा याम थुइबा मी किडनैपिंग तोरिबा लाइलोन अदाइ खुंदो मसी सुम हंगे कनाना तौ साइ चप चाबी जुरिडिक्शन जे अरे अदा अनपुर पुलिस स्टेशन बुदि लेको कनाना पाइगे सि कनाना सिनगे जे खंगदे मेक सेंगदे अदुगा सुमाइ तौदना अखदुगा हजिक से मणिपुर की या फरकताबमना हाना थोखिबा क्राइम थोखिबा महम से मसिना हंजन हंजन थोला दिना करिगुम सोयरबने सिक्योरिटी अरेंजमेंट सपोज लंबी से लंबी से कुटले है ना अहोबम ले नो पोट होले नो तुसलादी मेंशन बताबनी सु मेंशन दे तुने दुना सिक्योरिटी पर्सनल से मसिंग मसिंग से मसिगी अरेंजमेंट अमा होब्रा हंजन हंजन लाइलोन ना सुम हंजन हंजन तौबा उखिल की लितान मेरा सुम सुम तौबा अदि लितान ने जथोरगा संसक्सिना खरबुरि चलेको संसक्सिदा इहान हमबदा मोइ लेतबसे मसिमा नुवाइते मी थवाई इमुंग मनुंग तौरगा मी लेतबा मणिपुर की मी खुदिमन जो सेंदोनरे अनि लेतबसे अखोइना सुब्ला अखोइना येंदोइसे मणिपुर की रेस्पॉन्स है उनके लिए मणिपुर गवर्नमेंट सपोज मोइ नुवाइते कोकटेन डीजी ने सेंगदोरी अदगी उखुर की एमएलए ने सेंगदोरी अदगी ऑर्गेनाइजेशन में सेंगदोरेबा आई नते लोइ हाइरेबा आई नते हाइतादी मदुननी हाइबसी कनाना हाइदोइनो हाइबम लाक्त्रा मदु कनाना हाइदोइनो इन्वेस्टिगेशन से कना तौदोइनो मणिपुर पुलिस ने तौदोइनेबा अदुना मणिपुर पुलिस हाइबा मैम से फजने स्ट्रेंथन तौबा मणिपुर पुलिस की रिपोर्ट मणिपुर गवर्नमेंट हाइरक्तोइनेबा मदुगिदो दरकार ओइ मसिगी कंफ्यूजन से अदुना अखोगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट दा चप चाबी अदुना हजिक से अखोनी ये मतमदा या नंबर प्रायोरिटी से मणिपुर पुलिस स्ट्रेंथन तहोनसी हाइजे थमजगेबा मणिपुर पुलिस स्ट्रेंथन तहोनजे न अखोनी हम कना थमी सि कई ना कर सि इरांग सि थोसेबको इरांग थो मतुंगदा अखोनी येंदोइसे नुमै कापादी महमदुना नुमै मरुदु करिनो कदाई दिका कापकपनो हाजि हाबे थिदोइदुन नत्रा इंक्वायरी अदुगा मसी से तौका तमदा असम राइफल पिरक रिपोर्ट मो ऑफिशियल ओइदोएब इंक्वायरी होइतादी मणिपुर पुलिस ने एफआईआर चंदो चलमनी सोयदना इ सिरबनी को एफआईआर चल मतुंगदा रिपोर्ट पिखलपदो मदुना चुमदोइनी अदुना सुगुम्बा कंडीशन ददी पुलिस फजने स्टैंडन तौबा अदुगा पुलिस फजने स्टैंडन तौबा से मणिपुर से हजिक से अखोइने सुम पेंदबम जैसे करिनो हाय कतमदा अखोइगी उखुल से उखुल अदुगा प्लस मणिपुर इरांग थोइसे सुम हाफेट मेप हाफेट येंबियोबा मणिपुर से अखोइने सुम येंकांदा मयाम मोन हाकादा फुट हिल्स ने हायबा फर्स्ट हिल रेंज ऑफ मणिपुर हाइदी चुआचापुगा ताइनाबा
adagi khundra pamgida tainaba dolai thabi iko asagi tainaba adagi somdana yangam pupide khatang hagalaga litan akoi bada leri bising se foot hills ki map sine aduna foot hills ki police station map se maside educate security personnel thamta di irang se thuoi masi leini haibasima sina foot hills ki lore ko masima ari mathang da khoi yang kan da manipur government gi khoi gi sol mesi kam sol ge da manipur gi mapa da gi changak pa attack to se wangli kai ki khoi gi sare to ki map se ani sure ari mamang su tawre you may tell me ko handa pangkui kui dinga sung tawre masi pangkui kui da to da kan khoi ni yeng doi se so bela yam ngai tom na mafam dur moi khunduna hai IRB ra police la thambiu khopiu yap to na hai ba masi kan sida khoi gi akhoi gi security personnel se akhoi gi manipur tapak se sida na tab mafam se sida masuma kan da lan to kan da di suppose lan to kan da di lan da di Ukraine gi president ti sari la chatro yes lan ne ba otari manipur gi police akhoi side chani ba suppose akhoi gi mi amana personal dina ti ko ha cha sak cha cha pa da security tam tai pu chale officer myam se haji akhoi side di ko tori myam se ari amana chappa da gari je yam chale ba masi lan to di lan hai di lan gu mani na tra ka sacrifice to ga reserve tale myam do ko ga adequate security piri dit karigino haiba ma manipur gi prajana hange adu masi sum pelatra suppose hojiki khud bele akhoi je kam solage da hojiki haiba khun barma rom di lage attack to haiba khun jing se hoji packet ore packeted ore yum sing sabta leitre hadu tadi ukhul gi foot hills ta le ba sing se aduga hojik sina dimension am moy ko anuba dimension am hoji akala hangai sina hanagi ngai somna thambi khiba ta khoi gi manipur da maitei da lan tar khiba kangu gi dimension du na taba hojik ching da leiba da kuki ga naga ga se yam thina dangerous dimension ne masi yam tu resolve ta hodra ba hoji ki phibam na sum le hora ba kari gi no hai matam da mu he akhoi di nak nang tai ta nei ba adagi simu yam phrak tab na chat pa su ya da ba yam lei suppose letan na sai da ukhul ma chat pa ngam bi kai no takul ma chat pa gam ni no kai kan da lambi du da moi gi kanu lei ba akoi ba da khun kwesela ga yam strategic oina khul ama se atoba jati na kwesela lei se akoi ching na yam sathi lei ba aduna manipur da masi se yam thuna tackle to da di masi gi violence hana si mamang chei tara chale kuki ga adagi masi male re ko adagi akoi na ngasi gi tanja lo kan da another dimension ma akoi ni yeng do se akhoi sum khang da ba ne kuki ga naga ga je suba paru de dra kwa another dimension ma ji chura champur thok le chura champur ya ten deadly ho joi ni chura champur da han thok je 1960s da kuki ga mar ga thok re adagi kuki ga paite ga thok re ko sumai tok da na missing se ya flero missing se akhoi gi ethnic ground da ne ai gi ethnicity de ngau na re ba missing se ai ethnic ni ai sina aduni ai sina adugi jati ni aduna jati ni ha kan da ethnic lands de ngau ra di ethnic community manadaba khuding police station am ready khabang ngam joino yes natra aduna akoina sum yeng matam da surbala akoina handaki security scenario se yamna lui kamane toge habru chali aduna maside sida masi kamane resolve to ga ge habam dakta masi kamane resolve to ga kanda suppose lan to ba khangde ama to ba khangde akhoi gi india gi lan to matam da prime minister sina phamaga magi defense to khamaga decision lawda adain to ta sumai to ta ni political mind am change mi se statesman oiba haidi matangi bot ka maina ka dino khamana tab lebak se kamai nuai doino security kamai to aduna political mind nam change ba aduna ko hai se hojik le riba political leaders ma'am se political initiative am lobio haidi security ma'am se missing se sum phuna le di kamai to doino political initiative am lobio aduna wari sana ba dialogue hai se dialogue tem haidra dialogue ta kai to ge dialogue se makhal ani shwe ba amana officially to ba ma ade amana unofficially manung da sana ba ma madu umta udeba adigi sida mo he ko amana kanaga sanarui dage kanda akoi sum yeng kanda akoi wai sanaba tanaba se akoi gi lambi da akoi si example se sum pijage ba akoi lambi se da nupa macha akoi nupi ta ngok sina me mi je pampu da phuro ne mi je lambi se chapa se da phu ka da moi du da moi su control to dong ne akoi na moi du di phajeng da ba ne ba moi wai sanaba ya roi ba duna wari sanaba ya da ba kanggu du ga wari sana se ne koi tan na bi phiba mamu u ba se masida manipur gi direction political will ma takar oi ha bi se thamjage ba duna lo selak pada first round gi hamba lo selak pada akoi da thamjani se manipur ki political leadership ki security advisor se akoi gi amna oi ko kuldip no oi ko hana de sunum oi hojunum oi re ba masigi akoi gi confusion ma leri se mana preside tawi adigi cm tormi hojidi gamin ta de aduna irang se loi de faudine every day
नुक्तिगी लान मनुंग द चर्चिल विस्टन चर्चिल दो प्राइम मिनिस्टर दो नुक्ति वांगांगी दना मुगी का रेडियो दा अदोय तौदना अखोगी सु इरांग से लाइब खुदिगी अदि एक्शन टेकन रिपोर्ट करगी तौरिगे से तखाइबा मा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर तौबा मा दरकार ओय मदुना तरी मणिपुर से अखोइना अना अखोगी लान तौबदा थोंग अमा मु हांगदोरक अमा मु हांगदोरक तला अखोइसे चफम लेफम खंगदबा ग्यामिन तादबा लाइफ ता लेदो माली खतुना तौबी ओके सर ग्याम पसन थबिरो जाना हुजिक से अखोइ लेबिरांग दा कोऑर्डिनेशन वाटले अदुगा गवर्नमेंट हुजिक करी रेस्पॉन्स पीदुरी अदुगा अखोगी स्टेट की मणिपुर पुलिस का पांगंग खतहनबगी मथौ ताबसु लेरे अदुगा मी सिंगसे कंगलु फुरुप से मोर देन 30 रिकॉग्नाइज ट्राइब मतामिनमदना अखोद इथनो सेंटर की मसिगे आइडिया सिमा सागलकपसना मागी आइगे हबे तोंगाना चटखितारगदी पोसी अखोगी सोल्यूशन पुरक अमा तोयबगी लंबी सि यारोइदमदना सेदा अखोगी पॉलिटिकल साइड इनिशिएटिव अम लौरकांदा मसिसे चंगसिलकदब पोतो मदुगी प्लान दुमा सेम मथौ तारे अदुना हुजिक लेरिबा फिबम सेदा अखोगी डायलॉग चंखिन मतमदा अदगी पॉलिटिक की चंखिलक मतमदा करमाइन इफेक्टिवली चंखिन गदगे हैपसिगे अखोगी वखन थादा हाइतारे मरमदी कंगलुप नोगरी सानब यारोइना लेतारगदी मदुदुम थादोग लेबे यादमदना मदुदा करी इनिशिएट तफम थोई हैबदो गवर्नमेंट साइडगी कमांड रिस्पोंड पीगने हैबगी अदुदा अखोगी डीपली नैनबे मथौ दुसु दुम तारे थमजगे ओजाना दुदम सी ओजा प्रोजेक्ट साबुन फजन थंबिखरे मफम सिदैदा अखोगी टेरेन से खंबा डायनामिक्स हाइतारी एरिया डोमिनेशन तौरिबा पुंतौ तौबदी यारोइदमदना प्लान की मखारा चाथरकपदुम पोस्ट दुम ओइदुनी it should not be considered as isolated when considered to be yaroi aduga mafam se za khoi maroi na khoi gi tangkul naga sikna mapung oiba mafam di oire si jaga se ta aduna security da attack to rei basic gi maram se security da attack to rakanda masina security gi site ge hada masida kanada tainana ba military gi response kar maina lagna bai damakta masida khoi gi provoke to bon uduri bra ataga masi sigi kanu haitari ne maram se kamaina usa si perspective se kamaina thambining swaida akhoi gi arm group haibse nomai paeba arm group haise adegi politicians na wangang ko arm group haise nomai paeba haibse mar ta dum kapakane aduna masi se moi kapaktana ba haina akhoi measures haitare ne akhoi sa thanda kapaktana ba loksan ba aduna intelligence haise adegi movement kai gum tawi he haise ari hojikti am phabamna ya surveillance adam su lay ya surveillance kanona te aeroplane nang to budana te ko satellite ke movement to ba even machu kitang manada ba adigi even akhigi sana ba tennis ki ball se bor ui hai ba ching de ke de se hari satellite ki hoji ke to ba sina aduna movement ta no mai pu ba khot ba adu to ba se yam lai na to gen to radi ngamba poni ke sunate india da adequate satellite dei madu ki to gen air survey to gi ngami ha ba sima thamjage ba aduga masida mathang da khoni uri masi tholai se kari gi no hai kan da ne crackdown je to di crackdown suppose ka sai ojani thambi khim to sajik ta pak ta aduk chaw operation to di sajik ta pak da sajik ta pai ching ni tirin manipur ki tirin ai se koi ngasi ki Chhattisgarh ka na koi pari ba Kashmir ki un Kargil da lan to un marak to da akoi ki tirin si yam thina den sunate ba den su yawi ko akoi ki hojik changi du ki changsel ga Satyajeet asom da ka den choi border su ka den choi aduga yam kan di nate ba hadu hai ba maham sing se lambi da ne ba tawis lambi hai sin nakana kon chu ure aduga masida tapai se akhoni yengdo sina aina suppose akhogi police am toina hai bam dei aina poche kaigum crime am toraba crime tor se mana hainaba mafam ne mana secure ba ma to bang me na janga tor ine ba adu tadi masida tor to se mafam du da khangba tirien khangba aduga kapna ba thalong kapam ma chakhib nati koi jan na kapna ri ne moi to kapna di moju khangi ne ba tirien da phajana khangba kangu oidoi ni ha ja aduna reported der ba ya lermani hydroc ta bai wani adubu masida khoina subrayam thambam jari se praja da answer di pi da ya de haidi suppose kanuna amana oire haraga khoi answer se nia se khoi answer oire government se ena sinagre ena sinagre kadum hayana adu ena sinagre adu tadi nia se di every case laura di khoi silari se di educated staff like teo akhoi le silam federal se di SPM le raga mai mi shunable ke aduna akhoi na sum pau tab da manipur se case paiman da moi se mapan de gi mi kauraga hapet tawi khole tai aduna akhoi le haida manipur government gi duk chaw CID le cho manipur gi police le cho adu me am do phajina sin de je kari gi nu ha question ma tum tawe ba aduna yana na khoi aina emphasis pijari se divided police se united police tong hen bio manipur police o hen bio ai kuki police o hen biganu paite police o hen biganu tangkul police o hen biganu adu o hen birano ba united police ama
पुलिस है तौर मिक्स तौर सपोज अखोई हंक इरांग फना है सारू आर्मी डिवाइड होते CRP डिवाइड होते है CRP से अखोई मोद मिचंग चंगे है तोान तोान कम्युनिटी से पुलप वर्क तौर असाम राइफल कई डिवाइड तौर मनपुर पुलिस थबक तौहदनब स्ट्रेटेजी में सिजनरीसे सपोज समझ हरकान ना लितान एम्बुश तब मुई लेटब लितान पुलिस की ओसी चंबर थी इंक्वायरी तौद चंगदरीब अथॉरिटी पब्लिक ऑर्डर मनपुर रिप्रेजेंट तौर चंबर थी करीनो है क्वेश्चन लाएब मनपुर पुलिस से एसर्ट तब कमायन एसर्ट तौहगदे कमायन पावर पीगे से पूरा रिजिक तौर मागी एडमिनिस्ट्रेशन से तौदी क्या मानदेब मनपुर पुलिस फजन स्टैंडर्ड तौर एग्जाम्पल है आंसर लेना एग्जाम्पल सपोज अखोना नुपी आंगांग क्राइम तब से जो इवन हेंग बुक तौद्रा हेंग तौरीसे अखोना मासे फैक्टर अनी है मोई जजेस मैम है माई पनिशमेंट पीब डिटेरेंट फैक्टर है अतोपद मेसेज पीब ए सूम तब यादेको नोईसु किहनबदो अखोई मनपुर की सी तौकान डिटेरेंट फैक्टर तौहदनब फैक्टर कई पीगे है मधुम उदेब अखोना सपोज अखोई मनपुर मी 50 हेन मिसिंग होइद्रा 34 मु मिसिंग होइको अहम अनी रेजिस्टर सपोज एग्जाम्पल है अखोई नान से अखोई आर्मी को अखोई हेमंत कलिंथोगांबी ऑपरेशन की लेखिदबी मतंगदो मधु मान इंटरव्यू नान पीबनेब मोइन से आर्मी से खंगे है मोइन कमान तौबनो करीना तौबनो खुद खंगे है अखोई कम खंगदेना तो मोई इमीडिएटली चलगा क्राइम तौर नुपादो फाई है अखोई मनपुर गवर्नमेंट कमाय तौर मनपुर गवर्नमेंट CBI सिनेबदो CBI सिनब CBI की डायरेक्टर CBI की सिनरीब कांगू स्टाफ तो मनपुर लाते आर्मी फाइब अरु तादी मदुद तब यादे इनंग हाइसे इनंग हमने ngakhtang thawda pungkhang yo hamne ko se chapda hari badura mafam duda noi kari tawino ina khun ning thau phadana khotana madu tawtari atoba matu namung ta tawroeba madu ba deterrent factor se manipur sungu udeba aduna manipur gi thane gi example akhoi gi Chinggi ki maintenance akhoi ne sum kamane tawhe kanda suppose thane akhoi ning thau na control tawba mayam se masi example am lobe Chinggi example akhoi kamane to akhoi gi ching da laiba magi tradition se khun gi tradition amni dana खुन की ट्रेडिशन से नोइन सी तौतादी नोद सी तौनी है अखोगी किहनबनी खंगदे साफ तौबनी खंगदे क्राइम अमन तौरक्तनब रुयम सिनेब अदुना मागी लोकल ट्रेडिशन सोशल ट्रेडिशन मधु मैम सिनरग तौतादी फनी मधु मैम उरक्तबदगी अखोइसे सोइबनी हाइबा म थमजगे अदुगा ngसागी कोबरा अखोइ यमतन हाइबदो आई मधुम त गाइ हाइपतंग मिनियमनि लोइसन जागे कोबरा की से अखोइने सुम यंकांदने कोबरा की हजिक से हदक नोनी सूम मोगी सूम इंटरेक्शन सूम तौकान से मैं है यम सक्सेसफुल होइबा असोमदरी सर्जिकलदरी मोइन हारिसे असोमदा सक्सेसफुल होइसे कइना कांदा मफमदुगा अखोइसे लाकांदरी पोन ओनरेबा मफमदुदि अफा लेते आर्मी ऑपरेट तौदि असम राइफल ऑपरेट तौदि मोइ गाकने फ्रीली तौबनेबा अदुगा मोइदुदि मीजे मजा खांगेबा मोइन हाइबदरि मदुना लेरिबा अखोइगी ट्राइबल हाइरोना ट्राइबल इदि रियल ट्राइबल ने हाइ मोइना रियल ट्राइबल है यम लाइब यूंग लेतब अखोई सिदी यम कॉम्प्लेक्स कैनोने यम एडवांस सोसाइटी नि सिदी ट्राइबल है यादेब चर चंपो चपरी व्यू कंपु पिचल मदु यूंगदुदी मदु यूंगदु मोने खलम बग कांसेप्ट ना ट्राइबल एरिया हारगा अत यूंग लेतब अदु माइ खलुरे हाइब प्लस मोने हजिक लाप कांददी ऑलरेडी असम राइफल आर्मी लेरमेब असम राइफल आर्मी तौबद गमद्रग मोइन कमाय तौदुन है मोई मख वखन जिरम लाएब मदुना मोई मसिंगसु याम थिने खेने से मसिंग जान थंबिखेदो याम खरपनि मोई बटालियन लेसे मोई लाक्ति अहुम गतंग लाक्तोइने होजि अनि मन लाए सुसु सुदि है को ट्रेनिंग 45 डेज ट्रेनिंग तौब लुरगा तौनी है अदुना मयामना पाबा खोगी हाइप अमा सागलुबदो अस मोई लागा तौरनि खोलनि का हाइबा अदुगा मोइना तौतासु मयामना पाबसे चिंग ऑपरेट तौरिसुम हाइरेब कहीं का मोदी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन तौनी है अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कहीं लेते चिंग क्या लेते तारी मोई तौदे चिंग तौरदरी स्वाद कदाम तब अखोना सागलम खोलम से पूरा ऑपोजिट लाए लास्ट है पोलिटिकल विल पोलिटिकल लीडरशिप से मनपुर इमर्ज तब दरकार तौरती सानरीब खोल मैम अखोई मनपुर प्रजा से कप खोपसे हेंगलक्तो माले मुसुम तौबसे है आसपा थलेको अदगी आसपा लेतसु आसपा लेते नखोई कीदबसु अदि कइनो हाकांद गवर्नमेंट ऑफ मनपुर चीए म रिक्विजिशन थारगा खुतक आर्मी से ऑपरेट होबंग गमेब आसपा लेते हमदसु अदुना मसिगी पॉलिटिकल कंडीशन से यंकांद अखोई हजे अखोई अपील हजन हजन तौरिसे पॉलिटिकल विल नतदी
political decision na tari manipur crisis lo biar police ka army ga moi ne sungong moy political will do hagot piro adu ka dialogue tawraga mi khudi maki suppose manipur gi la kunsa se mi khudi security bi banga bana teba aduna political will political leadership emerge to biro manipur praja gi dama thabak to bi okay ja sida ja te taknam tangam to samta ja hujik se akoi gi cobra na manipur ko matam da akoi gi effectively mathok pangthok pangam da se hujik gi su reason to pb gi ja aduga moina akoi gi kano da maoisting next slicing crackdown tong matam da fajana effectively moina pangthok ki bai population gi bilai adu maoist ana taga akoi gi ngasai gi lai ba akoi gi next slide kambu sing gi india government na tasing maru fukta to pam hai tare adum ya da pot am khakti oi aduga when it comes to manipur lak matam da cobra sing mapang gan chontan basi koi gi central government gi hai tare magi directive na taga intervention gi swai matang di kamai ne meeting ga cobra ga moina ada work to base ya na ma da moi to base akoi gi company se suppose mi chama something le redana se split enong khai do hai macha mi anhum moi sina maximum 21 days pause manga incognito satellite nung ge lek moi gi single up sin mobile number sin da chala moi gi basically moi gi identity eliminate hai bane moi mi chatu khale cobra se certificate leadership ta moi target to mi se identify to ga masi chala halu bane madu de moi training se hai di moi chalu se mi target to thumu ba pharu ba adune ba aru mi se surrender to hon ba ma surrender ni moi to holisi hadi aduga moi gi eteka to se leadership tu ne ba adugu akhoi hoji uri se di hojik to gada ba madu to gada ba moi na to gada ba bahom se leite ba hadi leadership ka to kan da hojik chingda kwang pu pi de le ka da loi su sign to le yes kana da moi no operate to do se ari moi to do ba moi ne una gen che do tan da su loi amana deputy chief minister ke husband ni leader amana MLM ke husband ni kin le bang akta ne ba thi ba ta ka leite ba aduna mo se hojik hana tor bi du ga hojik ga ground ni leti si ba pungau ngau re aduna mo su kai gumba kamai to ga da ki hadu mo da adu se se set samna thamjana kan da ne mo to do se order pe kan to do ne ba mo du order do leite na thamjai okay sir thank you so much azan no dam lakti ke za hojik se akoi gi tonga tong ba irang ja horak pa degi adegi di february degi amu mayon ma muk lakre onje lakpai dimension ma mo kanglup ani gi and different akoi gi pattern mayam si ga masite sta akoi gi lisang chit padung yamna manung hut pa hai tare adugumba akoi gi layers of akoi gi keno mayam am leram ngani policies and agendas mayam am lerani akoi uba phang da mayam am so hai tare ana sigi deep state ki pose lak matam sida akoi gi state da hojik le ba existence of deep state hai tare manipur gi thoi ba akoi gi irang adu khoji phok oi ba different pattern mayam am lai ba hai tare state da oza gi mote kamai thambi ne ga manipur gi se akoi ne hojik lai ba se manipur gi da nata ba india gi hapeteng gi biro ko hana nilgiri hill range akoi gi delhi gi na kan dai basi message da adane da pito khre na ita mineral keno map se adegi south ke da su adegi hojingna andaman da mathang je adum panari ba manipur se oido rai na manipur se mu lakan se da kada da phangge na sim yen kan akoi basic akoi gi keno da cobalt adegi ke mem masigi mem se da akoi gi mineral mem se ari plus akoi gi hek thangna ba se china na loina tawe ba akoi hek thangna ba saga inga chin ga region se da china loi lokthoi ni mineral mem se masi mem se da achoba power am pa gi se kadai da no kan me na pa ba se ukhul ne chandel ne taminglong ne sai se masai sai gi akoi gi rien se da soina katukan ne am torok to mali ne ko aru mafam se lai ba mi sing se na revolt torok pa se suppose ya revolt to ko kangule ri nuaru itana adu revolt to kangu do kios irang tho di mi se sum pura di na di mi se complete to roeba wala di pesa le tri case to roeba adu mi sing je tap tai wahan bagi condition ma plan to pra adu ne ko ni deep state atop mapan ko ni invisible ko ni udaba pot amana to pra hai bese masi akoi de manipur de le ba mayam sina ko pa da ya de basi se adu na ko gi even na ko gi me manipur crisis ha ga sum pa kan da ke no pai ko ngasai gi chura champur da hoba st demand to ba du to ba adu gi mamang gi mayam gi keno du kram pa de haidi drug ki trade route ki adigi maruina message da akhoi na di khang da ba akhoi gi keno se atop kangbu yam khang ba kangbu le ba si je kada to ka du ge se akhoi gi muri gi line se muri gi line da ne bolo to to adu muri gi line da community na man loi control to da bu honor ko khola ko mayam se manung da keno su sanaba ma khangba kangbu khar lei ri ba masi mayam se udana aduna akhoi na yam to na haiba ma lei lan se changi hadi yekna bana kari numai pai kaino je khangu hai ko aduna manipur aduna khoi politics masi khudi mo deep state khangdia ma khangde politics ne ba international politics kari tawri china na kari tawri
adagi Sikkim nongda thajalaga Indian Army chingthok kharna kadagi chitagu ina nongna chitagu hill track ta hojik kadawri adagi Indian Ocean na kai tawri kai masigi me apse loina khangba ma Manipur da aduna akhoi se yam kupna ko akhoi masin chhoida sum una ga gamen ta tingai da nongthak te kai dong rupur chakibdo yuna pirambado maduna akhoi ki se yamna intellectual discussion ama level ama akhoi khangmusi khangba walam biyai akhang hi tanaraga Manipur ki future se protect tawna baduna ko political leadership ja khoi na jai je akhoi political leadership tai yam tang do sanjam na khoi ki Manipur ki to sa je Manipur ki political leadership ta lak pa se Manipur ki shitok si na lak pa ne ai gi mungi thabak happy lak pa se ga akhoi lakai simbi lak pa se akhoi lakai simbi wa ni hen la e akhoi political classing se leiba ki oina di ka shuam lak te aduna khoi na je praja su leiba ki o issue da among sa piu politically moi makuk to hek una bada changbaga anga icha thaba hapiu adu ge wanum biu adu thaba hapa ta pisa pi ne pisa wale adu na sum chakre ba individual kan ora chakre leiba ki wade khanadre leiba ki khanbiu hainer sinjaki okay sa yam phasana jan tham bire akoi gi lenga kwai ba akoi gi political leader sing aduga akoi gi politics de akoi gi leba ki seba tongin thoklai ba akoi sing khidaga community na traga state na traga whole country ai tarisida sustain to wadaba akoi gi relation haida relation si mastege akoi ka tang na thaira kanda akoi